tome što svaki poredak kad je propadao, on je upotrebljavao sva sredstva koje ima na raspolaganju, da bi, ako ne može da opstane, onda da uništi mogućnost da se stvori nešto novo. Stravična je opasnost da je pred nama da u Sjedinjenim Američkim Državama na vlast, ili čak ne na vlast, nego da jedna grupacija fanatika kad vide da taj svet propada, recimo što je vrlo verovatno će uskoro tamo izbiti jedan opšti haos, građanski rat, rasni i tako dalje, da jednostavno pritisnu dugmeta i da kažu kad mi nestajemo, jer to su fanatici, to nisu razumni ljudi. I oni opstanak svoj vide samo kao opstanak postojećeg sveta. Ako toga sveta nema, oni ne postoje. Znači, kažem, to je fanatična svest. To je velika nesreća što kapitalizam stvara na kapitalistički način degenerisane ljude. I oni su u stanju, ko ti američki generali, recimo, evo uzmite bombardovanje naše zemlje, gledali smo sad ovo. Zbog čega su oni mogli da bace na našu teritoriju 32.000 nuklearnih projektila sa osiromašenim uranijom projektila koji iznose 476 bombi koji su bačene na Hirošimu i Nagasaki? Zašto nisu mogli da bace konvencionalne bombe? Mislim, to je isto strašno, naravno stvar. Ali vi vidite koja je to logika, koja je prisutna, znači uništenje. Znate, to je logika današnjeg imperializma. To više nije pljačka i nije ubi, kao što je recimo bio slučaj sa Hitlerom, već je uništi. Annihilation. To je strašno koliko je to prodalo u sve pore života i ja se plašim da je ta mogućnost sve veća zapravo. Kako propada kapitalizam, on zapravo propada. Ovo su kao kad vulkan, znači prvo para izbije i tako dalje, pre nego što će da krene lava i da ta kupola odleti i tako dalje. To se upravo sada dešava. Ako čovjek analizira, i to se vrlo dinamično dešava, znate, zbog ovih mas medija koji idiotizuju ljudi i tako dalje, ljudi zapravo nemaju predstavu koliko se stvari dramatično menjaju i kako se brzo menjaju. Sad je pitanje, naravno, gde se mi tu nalazimo, šta znači mi možemo to da uradimo? Pre toga, htjela bih da vas upitam nekoliko stvari. Vi kažete da uz kapitalizam ide fašizam, dva jajeta od iste kokoške. Da li mislite da je nacizam pobeđen ili je pobeđen samo Wehrmacht i Nemačka? Da li ovo što se danas dešava zapravo produžetak nacističke politike? Pa ne, da vam kažem, ja bih pre govorio o fašizmu nego nacizmu, pošto je nacizam specifičan za Nemačku, ali je to u stvari deo fašističkog pokreta koji se razvio posle velike ekonomske krize 29. godine. Radi se o sledećem, fašizam je zapravo stisnuta pesnica kapitalizmu u krizi, odnosno jedan od političkih oblika u kome se pojavljuje kapitalizam u trenucima krize. Hitler je dobio podršku u 27. godine, on je napravio ugovor sa Thyssen, Krupom i tako dalje, oni su ga finansirali. Zatim se pojavljuje Henry Ford, američki kapital, zatim britanska aristokratija, francuska aristokratija, švedska, švajcarska i tako dalje. Jer suština Drugog svjetskog rata je zapravo ko je finansirao Hitlera. Zato niko o tome neće da govori. A zapravo čitav taj naboj je bio da se iskoristi nezadovoljstvo u Nemačkoj i da se Nemačka gurne u stvari protivu Slovena u formi borbe protiv judo-bolševizma. Jevreji su služili za unutrašnje političko pitanje u Nemačkoj, da tako kažem, a Sloveni su bili spoljno političko pitanje. Znači, Lebensraum, osvajanje životnog prostora za nemački kapital u formi Dran nach Osten, znači prodor na istok. I tu je Hitler dobio ogroman novac i ogromnu podršku. Zbog toga je ovaj film Olimpijski plamen izuzetno indikativan. Naime, svi su došli 36. godine u Berlin i poklonili se pred Hitlerom. Englezi, Amerikanci i tako dalje, a francuska reprezentacija je nacističkim pozdravom pozdravila Hitlera. Pazite, 36. godina, kad je u Nemačkoj bilo preko 80 koncu logora, kad Hitler uopšte nije krio da on ide na istok da bi uništio Slovenu. Tako da je Hitler jedan od oblika, samo znate, nikakav on nije bio manjak. I takve gluposti. To prave Englezi koji su glavni protagoniste, tako kažem, bili Hitlerove politike. Oni daju u psihološkoj ravni, pokušaju da objasne stvar, da bi se izbegla sociološka, odnosno istorijska ravna. Da li je Hitler manji manijak od Bill Clintona, koga smo malo pre? Pa ovi su veći manijaci, znate, ako se gleda destruktivna moć i tako dalje. Drugo, Hitler nije stavljao, skidao gaće svojim službenicima u svojim kancelarima, ko što je radio Clinton u Beloj kući, stavio im u vaginu cigaru, pušio posle toga i dok je Monika Levinski bila njemu u krilu i radila to što je radila, on je izdavao naređenje, to je utvrđeno za bombardovanje srpskih sela u Bosni. To je, slušajte, ili George Bush, recimo, koji po svim medicinskim, on je jedan nenormalan čovjek. Preko 25 godina je bio notorni alkoholičar. Mi znamo da može da se zaleči, ali ne da se izleči. Znači, on ima teške mentalne probleme koje maskira, naravno, određene načine, ali on je na psihotičan tip.
Mislim, sa psihološke rani, mada oni uopšte nisu bitni, oni su pajaci vojne industrije američke. Ali hoću samo da kažem, zamislite se Milošević ili bilo ko od tih političara naših koji su protiv tog poretka, da je samo pogledao jednu devojku ili da kažem po zadnjici, rekli bi svi ti velike demokrate u našoj zemlji, plaćenici zapada, naravno, to su manici i tako dalje. A za njih je Bill Clinton jedan fantastičan momak ili Bush, na primjer, koji je po mentalnoj strukturi, po mom shvatanju, gori nego što je bio Adolf Hitler. Da, bile su ono aktualne seks afere u Skupštini, da, koji su u odnosu na ovo što ste rekli zaista potpuno jedna benigna stvar. Dobro, ta priča o ljudskim pravima, a ljudska prava nikad nisu bila ugroženija, države se bombarduju, bez odluka Savjeta bezbednosti i tako dalje. A o ljudskim pravima se mnogo govori, naravno putem medija. To je u toj nekoj, kako kažem, možda više medijskoj ravni važno. Zbog čega? Uopšte te nevladine organizacije koje su sateliti pomenutih, njihov dublji smisao je šta? Dezintegracija države ili... Olivera, znate ko je najviše govorio o miru i međunarodnoj saradnji? Adolf Hitler. Ja sam analizirao te njegove govore, onda uopšte taj period, pošto sam radio taj film i pisao te knjige, evo sad će se pojaviti 4 izdanja te moje knjige Olimpijska podvala, i to je u stvari olimpizam i fašizam. Znači, kruna je upravo Berlinska olimpijada. Ona je zapravo paradigma, odnosno paradigma 20. veka, odnosno ona je fokus svega onoga što se desilo u 20. veku, znate. Do toga i kasnije. I tek kad se shvati zapravo to, kad se vidi ta duhovna sinteza zapravo, jer su Sloveni trebalo da prođu u 20. veku ko što su prošli Indijanci. To je cijela priča, znate. Borba za životni prostor. U tom smislu, ta kampanja reklamna, ko što su nacističke olimpijske igre i tako dalje, oni su slavljeni u slavu mira. I nacističko olimpijsko zvono na kome je bio oro raširenih krila, pisalo Ich rufe die Jugend der Welt, pozivam omladinu sveta. I svuda se pojavio Hitler kao mirotvorac. Pazite, to je zvanična, i to su na zapadu, znate, to su sve vladajući u Jugoslaviji ovde, recimo, Miloš Crnjanski i tako dalje, oni su veličali naciste, znate, čitava ta građanska struktura u našoj zemlji, jer su se plašili u stvari velike sirotinje Jugoslavije koja je postojala i plašili su toga da će se ta sirotinja dići, znate. To se isto sada dešava. Ono što je nacizam, odnosno Hitler bio za građansku klasu u Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata i za vreme Drugog svjetskog rata, to je zapravo George Bush, odnosno Amerika, koja ima istu ulogu u svetu ko što je nacistička Nemačka imala 1941. u Evropi. Istu tu ulogu. I oni su za nas, Amerikanci, danas ono što je nacistička Nemačka bila 1941. godine. Da, i kod medija ćemo se javiti, jer to je za mene bilo inspirativno. Negde sam čula kad ste rekli oko medija u Hitlerovom progresu. To je kad je čovjek sve veće lopuža, znate. On ima sve veću potrebu da priča kako je on pošten čovjek, znate. To je ona druga slika, znate. Najveće đubrete stvaraju o sebi najdivnije slike. To je upravo s tim, znate, što neko više govori o miru i tako dalje, znajte da upravo ide na sasvim suprotnu priču. Da je to ta maska, znate. I sad, naravno, pošto su mediji u rukama kapitala i pošto je to jedan globalni proces, da tako kažem, zna su dakle pare dolaze. Znači, dolaze iz Amerike, iz Nemačke i tako dalje. I onda, naravno, da naši novinari, naše televizijske kuće, koje drže u rukama ljudi, čiji su zaštitnici, sponzori, upravo oni sa zapada. Jer prvo se pravi, Olivera, proboj u medijskoj sferi. S kim god da sam razgovarao u svijetu, da god da sam bio, prvi je prodor, znači kupiš profesor na fakultetu, kupiš novinare i javnu sferu kupiš. To je prvi zadatak, to je Kissingerov papir. To su primenili u Čileu, u Južnoj Americi 100 godina, u istočnoevropskim zemljama, bilo gde. Znači prvo uzmeš novinare pod svoju ruku i profesor na fakultetu. To je pravi. I ti onda blokiraš praktično i sprovodiš mislim, stvaraš jedan virtualni svet u glavama ljudi i stvaraš javno mnenje, navodno javno mnenje, koje je, ko kod nas sad recimo, kad vi razgovarate s običnim ljudima, pa to je neverovatno koja je razlika između stanja duha, na primjer, tih ljudi i onoga što se javno daje. To je karikatura što vidite. Pronašla sam podatak da je uoči 5. oktobra Milošević je bio najviše kritikovan upravo zbog podatka da ne postoji sloboda medija. Da je otvoreno od godinu i nešto 800 radio stanica i 300 televizijskih stanica koje su bile pod kontrolom, da kažem, opozicije, što jeste zapravo dokaz da ta vrsta medijske, virtualne stvarnosti je važna ne samo u obaranju režima sistema, nego i prosto u... Pa vladati umama, Olivera, to je osnovna priča. Gospodine Simonović, imamo tu priču da smo mi jedini koji nisu ušli u Evropsku uniju, ušla je i Crna Gora, odnosno nije ušla, ali je za korak bliže od nas, a to bi trebalo znači da ptice pevaju, ruže cvetaju i da su svi srećni, zadovoljni, bogati, svi oni koji su, kažem, deo te evropske porodice.
Kako se danas živi u Evropi? Recimo u Britaniji. U Americi koliko ljudi nema socijalno osiguranje? U stvari, šta je proizvelo integraciju Evrope? Ujedinjena Evropa ili Evropska unija, to nije getova Evropa, znači to nije Evropa kulturnih naroda. De Gaulleova. Ili što je dobro, i to je više jedna politička priča, ali ovo je u stvari integracija multinacionalnih koncerna evropskih koji nastoje da se suprotstave Americi kao dominirajućoj ekonomskoj sili i da u stvari izvrše ono što je izvršeno u Americi gde žive otpaci evropskih i drugih naroda. Znači taj melting pot, znači taj lonac za topljenje. Drugim rečima, uništava se sve ono u Americi što daje slobodarski impuls kulturama koje tamo postoje. Znači tamo postoje razne kulture, ali su one sve lišene slobodarske intencije. To je najbitnije u svemu. To se sad dešava sa Evropom. Integracija Evrope zapravo znači odbacivanje humanističkog, to znači slobodarskog nasleđa. I ono što se dešava sa nama ovde, putem onih koji vladaju i medija, to se dešava u Nemačkoj. Ja kad sam bio Goethe, recimo kad vi nekog pomenete, pa ja mislim od 1000 ljudi, možda ni jedan nije pročitao ni Fausta, ni bilo šta drugo, recimo. Ja sam poklonio toj deci Goethe, recimo ono pakovanje od 4 komada od 20 maraka sam kupovao. Ja sam bio zapanjen koliko je ta još krajem 70. pa onda 88. kad sam ponovo došao, koliko je ta nemačka mladež zapravo zaglupljena. Jer oni treba da funkcionišu na nivou s jedne strane plavi kragni, to znači idiotizovana jeftina radna snaga, manipulativna, i bele kragne, to je tehnička inteligencija. To je u stvari kako treba da funkcioniše taj svet. Što se tiče kulture, samo se stvaraju mitovi, znate, neka vrsta mitološke svesti koja se koristi kao što je mit o Sigfridu ili Hitler je bio dobar momak i tako dalje, da bi se u stvari ta agresija razvijela dalje ili je nemačkom kapitalu potrebna zemlja, sirovina, energija i tako dalje, tržište. To je ostalo isto. To je ono što u stvari oživljava duhova nacizma. Ne to što sad oni dolaze sami po sebi, nego upravo ogromna kriza u Nemačkoj. Nemanje tog životnog prostora, nemanje budućnosti. To je što stvara novi fanatizam i što ima takav agresivni odnos, što daje takav agresivni odnos prema tim gastarbeiterima, radnicima. Ja sam vidio, mislim, evo taj primjer, samo kad sam dao rekord Nemačke lige u Göttingenu, 55, znači bez trojki, to je bilo sigurno preko 80, onda su, publika je ustala, kad sam dao drugi put skokšut sa centra i počela da viče gastarbeiter, da bi me uvredili, da bi me ponizili. Iako svi proglašeni tamo za najboljeg igrača sveta. Da, svih vremena, ali ovdje se radi o tome da u Göttingenu, gradu studenta, znači igrate protiv prvaka Nemačke i publika, znači ustaje i počinje da skandira gastarbeiter da bi vas ponizili. Znači još gore nego kod nas kad viču Romi, da bi te jadne siromašne ljude uvredili i tako dalje, mislim. Hoću da kažem da je monstruozna ta instrumentalizacija i ti mladi ljudi umjesto da usmere to svoje nezadovoljstvo ka stvaranju novog sveta. Dakle, isto što je bilo 29. godine kad je bila velika ekonomska kriza. Hitler je uspeo, zahvaljujući upravo medijima, toj strašnoj propagandi i parama koje dobio sa zapada, on je uspeo zapravo da razvije tu monstruoznu vojnu mašineriju i da stvori jednu psihozu, idemo na istok, svi ćete imati zemlje, kuće i tako dalje. Znači, ovo što se priča, što pričaju globalisti u našem narodu ili bilo gde, svi ćemo imati jahte, svi ćemo imati avione, svi ćemo, ne znam, da imamo kupatila sa zlatim ko što imaju ti idioti po Hollywoodu ili bilo gde, mislim da je koncentracija tih bogataša koji više ne znaju kako da se iživljavaju, kako da iživljavaju tu svoju ljudsku bedu stvari, koja je samo posljedica straha od siromaštva i tako dalje. Znači, mediji su tu. U današnjem svetu, Marcuse je rekao, kada bi medije, kada bi televiziju oduzeo danas ljudima, ogroman broj ljudi bi izvršio samoubistvo ili bi ljudi izašli na ulicu i krenuli u borbu, mislim. Tako da ko kontroliše medija danas, on praktično kontroliše ljudi. Sad kad govorimo o humanom društvu, vi ste jednom rekli da je zapravo najveći broj ljudi da su po svom opredelenju levičari, dakle zalažu se jedan humaniji, bolji težnje humanom svetu. To je poenta levičara, težnje ka humanom svetu. Da, i da zanemarimo sad te partije koje se pojavljuju, jer su zapravo levičari bombardovali, oni su tad bili u Evropi, svi su bili na vlasti. Htela sam da vas pitam još za Ameriku, za tu vrstu, zapravo taj neoliberalni koncept je nešto što se predlaže i kod nas. Dakle, taj surovi, divlji kapitalizam u kojem je mali procenat bogatih imaju sve, jedan ogroman broj siromašnih koji nemaju ništa. Koliki je broj oni koji nemaju, recimo, socijalno osiguranje? Da krenemo od tog elementarnog. Pa zdravstvo na Americi nemaju preko 60 miliona ljudi. To je podatak koje imam, a verovatno je u stvari u tom praktičnom smislu šta zapravo oni imaju, tu možda se doda još bar jedno 200 miliona ljudi.
Jer kad imate ta osiguranja, vi morate da plaćate, znači to je sad ograničeno samo na određeni broj intervencija medicinskih. A drugo pitanje je kakav je, recimo, zvanično preko 100.000 ljudi u Americi umre u bolnicama zbog pogrešnih operativnih zahvata, dijagnoze i tako dalje. A to, ja mislim, bar sa 5 puta možda pomnožiti. Mislim, strašna je ta druga logika, znate. Recimo, u američkoj medicini glavni princip je što je veća rana, odnosno rezu, toliko su veće pare. Ja sam svojevremeno govorio, kad sam ja 79. bio u Nemačkoj prvi put duže, onda je Julius Hakatal napisao jednu knjigu Lekari kao mesari. I bio izbašen posle toga, on je bio njihov glavni hirurg. I u toj knjizi on je tvrdio tada da u Nemačkoj se preko 40% operacija radi samo zbog novca. A danas može, Olivera, da se kaže da se preko 75% operacija radi samo zbog novca. Znači, zabolio vas kolen, ovo sad skoro su mi prijatelji iz Amerike došli i onda su sada, da ne moram baš konkretne slučaje da iznosim, ali znači, najmanji problem jedan, odmah pod nož. Dan bolovanja je $3.200 dolara i tako dalje, najelementarnije operacije, recimo eto dojke ili nešto gde se sutra ustaje $67.000. Prosto je neverovatno ta jedna pljačkaško otimačljana logika američka, možda jeste zdravstvena služba Amerike, koja je pre 3 godine donela odluku da se ne bavi preventivom, jer su onda manji profiti. Pazite, kad lekari odbijaju da se bave profitom, to znači da imaju zdrave ljude, već da imaju profitabilne pacijente. Ja samo da vam kažem, imao sam neke momke iz Belgije, od mog sina Ivana drugari, došli su tu kod nas, bili svojevremeno, Brik i Martin, tako su zvali, simpatični momci to. I oni su, kad su došli, odmah su izvadili jedno 10 kutija sa tabletama, znate. Oni nisu narkomani bili, ali oni nisu mogli uopšte da jedu normalnu hranu, recimo kuvanu ili bilo šta drugo. Ja sam to i ranije u Nemačkoj vidio da, recimo, stavite hleb, pa onda margarin i pilule, i da to dete jede, na primjer. To je normalna hrana. Prosto je zapanjujuće do koje mere ta degradacija uopšte tog biološkog bića čoveka došla. Znate, to je strašno. Tako da nije slučajno što su u Nemačkoj svako drugo dete rodi se u rođenim manama i da je to potpuno preko 35% Nemice sterilno. Ja sad ne znam koliko su to svetačni podaci, ali samo znam da još u moje vreme, znači kad sam bio na desetine hiljada Nemica izvršilo dobrovoljnu sterilizaciju, takozvana dobrovoljna sterilizacija, da bi dobile posao. Jer vi dolazite da budete kao žena, znate, kao devojku u stvari, jer čim imate preko 30 godina neće niko da vas primi, koji kod nas što je slučaj. To je prosto monstruozno šta se dešava. I onda su one, da bi dobile šansu da dobiju posao, kapitalista traži potvrdu da ne može da imate decu, da bi mogli 24 sata da budete na raspolaganju. Pa to je strašno, pa to nije u rimsko doba, pa najveći u varvarskim periodima, u periodu istorije nije takva monstruoznost postojala. Ja ne znam do te mere, a sve to sloboda, pazite. Oni će da kažu, pa ko ih tera da vrše dobrovoljnu sterilizaciju, odnosno da se sterilišu? Neko ne znam šta rade, razumete? A recite mi, Tuci, kad, recimo, Amerika ima toliko problema, 60 miliona oni koji nemaju zdravstveno, socijalno osiguranje ili bilo koja država u Evropi, kako onda tumačite eto njihovu želju da nam pomognu, da investiraju? Imamo stalno neke seminare koje oni plaćaju. Neko ko bi došao sa strane pomislio bi da mi nikad državu nismo imali, da nismo imali univerzitete, da nismo imali intelektualce, jer je sve novo i sve se kreće iz početka i sve su brifinzi, tako neke učionice, ne znam, za sudije, za lekare, za one koji rade u administraciji, u politici. Šta je dublji smisao te, uslovno rečeno, mislim, pomoći i uopšte te jedne škole za odrasle u Srbiji? Olivera, kad čovjek pogleda tu javnu sferu političku, čovjek bi rekao da naš narod je potpuno nepismen narod. Da. I da u našem narodu, odnosno u istoriji naše nije bilo ni škola, ni da niko nije pročitao jednu knjigu. To je utisak, kad slušate političara, to je takav nivo idiotizma, takav nivo ispiranja mozga, da čovjek prosto ne može da veruje da su ti ljudi uopšte išli u osnovnu školu, znate. To je svaki kulturni dignitet izbrisan. Nije to velika razlika sa Zapadom, znate, tamo kad slušate te nemačke političare ili tog Holbruka ili Olbrechta i tako dalje, to je nivo da se uplašite, znate. To je uopšte taj idiotizam je dominirajuća tendencija i političari jako dobro reprodukuju čitav taj mehanizam, znate. Jer kapitalizmu danas više nisu potrebni umni ljudi. Oni ne žele da se pojavljuju pred narodom umni ljudi, koji, znači, provociraju kod ljudi potrebu da čitaju, da se bave pametnim stvarima, da jednostavno imaju mogućnost da argumentišu, nego sve jedna prljava igra, podvala, znate. Ko će koga da prevari, ko će koga da ismeje, ko će da napravi drugog idiotom. Jer to je stvari logika koju u javnosti treba da dominira. Ja stalno govorim o toj
sobi krivih ogledala. Znači, vi ne smete da pružite mogućnost ljudima da prepoznaju svoj ljudski lik. A čovjek može samo putem drugog čovjeka, ono što je Marks govorio da je čovjek čoveku ogledalo ljudskosti. Ako vi nemate, znači, pred sobom ljudske uzore, recimo evo ta deca, pa oni normalno da se degenerišu. To je ono pitanje sad koje je bilo kada prošlo u emisiji da sam bio da je čovjek zao po svojoj prirodi. Pa čovjek je zao ako se ne razvije ljudskost. Mi više znači ne govorimo o čoveku. Mi govorimo samo prividno o čoveku. Ali on je u suštini neko ko nema, kad je neko osakaćen, znate, jednostavno je osakaćen, samo što je mnogo gore, naravno, telesno sakaćenje ne znači mnogo, jednostavno čovjek ima neke nedostatke. Ali mentalno sakaćenje, kad vi niste stvaračko biće, slobodarsko razvijeni, vi ste stvarno gori nego zver. Vi ste gori nego zver. Zašto se reč sloboda, nezavisnost više ne koristi, kako kažem, uopšte u nekim javnim istupima, političarima? Koriste se termini demokratija, demokratska načela, evropske integracije. Može li se govoriti o demokratiji bez slobode? Ili su to sinonimi prosto? To je demokratein, znači vladavina naroda. Res publice, znači to je samo rimska reč za demokratiju. U antici, naravno, demos je bio samo helenski i to slobodan čovjek, a to je bilo robovlasničko društvo. Znači, to je bila kvazi demokratija. Ali bar je bila demokratija ukoliko toliko od onih koji su predstavili taj vladajući sloj. Međutim, danas je, to ste dobro primetili, dakle, danas se potpuno odbacuju zato što se ide na to da se uništi slobodarska samosvest ljudi. To je elementarna stvar da napravite radnu snagu, idiotizovanu radnu snagu. I zato se uopšte više ne govori, znači sloboda, jednakost, bratstvo, to su izvorni principi francuske građanske revolucije. Oni su potpuno odbačeni u tom takozvanom građanskom društvu. I tu vidite koliko se to društvo zapravo degenerisalo. Ja na toj osnovi analiziram olimpizam, odnosno sport. Jer Coubertin je potpuno odbacio, koji je osnivač modernog olimpizma, odnosno olimpijskog igara, on je potpuno odbacio izvorne principe francuske građanske revolucije. Znači, sloboda, jednakost i bratstvo, to ne postoji, znate. I sport je taj pozitivistički kult koji prikiva čoveka za postojeći svet. Znači, nema kritičke distance. Ali vi kad krenete sa aspekta slobode, vi normalno imate kritički odnos prema svetu koji jeste. Se osjećate neslobodno. Međutim, ako vi prihvatite taj svet koji je nesloboda, kao slobodu, to je strašna podvala, znate. Ja sam razgovarao s jednim ruskim novinarom i on meni kaže, Ljubodrag, kako ti možeš da kažeš da su stadioni danas konclogori savremeni? Kaže, u konclogorima tamo su ljudi, pa ja kažem, čoveče, nisu oni su gori nego konclogori. Jer u konclogorima su se ljudi borili za slobodu. Oni su bili svesni da su neslobodni i borili su se da, ili su, dešavalo se, recimo, i naši ljudi su isto iz ustaških ili nacističkih, juriš je bio na kraju, nema šta da se izgubi više, koliko nas je ostalo i tako dalje, ili su razne akcije imali i na kraju sebi su ostali slobodni. Oni su bili svesni šta je ropstvo, šta je sloboda. Šta je sloboda. A danas mi mladi ljudi, oni su toliko u stvari fanatizovani na jedan krajnje primitivan način da oni smatraju ako urlaju, da tamo gađaju druge, da pljuju, da se tuku između sebe. To je zapravo za njih slobodno. Ko za jednog malog građanina koji odo samoposlugu, koji je za njega ono što je za pravog hrišćanina crkva, to je za malog građanina samoposluga. I on odlazi tamo potpuno fanatizovan i misli da je slobodan. Ako može da kupuje tamo te surogate kapitalističke civilizacije, da ždere posle ko svinja, da pije i tako dalje. To je za njega sloboda. I ubedljiva većina američkih građana, recimo, poistovećuje kupovnu moć. Kupovnu moć sa slobodom. Ako ne može da kupi, on je neslobodan. Jer to je mehanizam, dakle, koji se zasniva na vladavini novca. Na vladavini novca. Ko nema pare? On je niko i ništa. To je u realnoj društvenoj sferi. I potpuno logično da ti mladi ljudi se poistovećuju s onima koji imaju novca, jer to je način da se bude neko. To je ono najstrašnije u stvari. Novac koji obezvređuje čoveka, odnosno čitav taj sistem, on postaje osnov vrednovanja čoveka. Kako može čovjek da bude vrednovan putem nečeg što ga obezvređuje? I to je tragedija malograđanske svesti. Sad mi živimo u materialističkom svetu, kako kažem, u kome je Bog, dolar i sve se meri količinom da li verovali na dolaru piše in God we trust. Vidite, sve su to hrišćani. Clinton, Hitler i tako dalje. Svi su oni bili odlični hrišćani. Oni su svi, katolička crkva do danas Hitlera nije izbacila, niti je njegova knjiga Mein Kampf izbačena, ali zato od Sartre, Marcuse i tako dalje. Oni su izbačeni, stavljeni na crnu listu. A svi su oni, i Bush je hrišćani, pa svi su oni hrišćani. Sad, osim svetom vlada neum, to sam shvatila. Htela sam da vas pitam nešto, zapravo 3 stvari. Imali smo 1. maj, praznik rada, obeleženi u svetu demonstracijama. Kod nas je prilično to, kako kažem, bilo anemično i leukemično. To je jedno pitanje zašto. A drugo, kad smo kod Evropske unije, a sad, evo, 9. maj, pobeda nad fašizmom, kako razumete da oni koji su dali najveće žrtve u borbi protiv fašizma, mislim na Rusiju, 26 miliona
Rusa je poginulo u borbi protiv fašizma, nisu deo te Evropske unije. Srbija, koja je velike žrtve dala, također nije deo te velike porodice. I prosto Belorusija i mislim, ta Evropska unija me posjeća na onu također neku udruženu, odnosno Evropu koju je s kraja 30-ih također Hitler kao ideju najavljivao. Znate, Olivera, kad kažete evropska porodica, to tako idealistički, romantično zvuči. Znate, kamo sreće da je tu reč o nekoj porodici. To što se danas zapravo dešava u Europi samo potvrđuje tu istinu da fašizam nije mrtav i da neće biti mrtav sve dok kapitalizam ne bude uništen. Oni dalje sanjaju san da će uništiti Rusiju, znate. Oni drugačiji ne mogu. Jer Sibir je ključ budućnosti. Nije Sibir ključ budućnosti kada bi se svet organizovao na jedan racionalan način i kada bi proizvodnja bila podređena istinskim ljudskim potrebama. Znači da se zadovolji ono što je nužno u materijalnom smislu i da duhovno bogatstvo bude, znači da se radi 1 ili 2 dana u nedelji po 4 sata. Sasvim bilo dovoljno, znate. Tehnički razvoj i naučni je do te mere došao da je, kad bi se usmerio na pravi način, ljudi bi, ja sam o tome i govorio, naravno za 20 godina svet bi bio rajski vrt, znate. Ne bi bilo siromašnih, ne bi bilo pretarne dece ko što se javlja u Africi i tako dalje. Tamo je to kao Božja kazna, znate, rađenje dece. To je koji kod nas nekad po 20 dece su, od toga umre više od polovine i tako dalje. Tako da bi ta kontrola, odnosno nije kontrola, nego bi ljudi jednostavno želeli i imali decu koji na zapadu ostalom u jednom razumnom obimu. Imali bi 2-3 recimo dece, potpuno biološki bi se svet reprodukovao bez tih nekih udara u smislu broja dece koje se rađaju, šta ja znam. Sa druge strane, sačunao je bila priroda životinske vrste i čovečanstvo bi imalo šansu da ispravi za određeni broj godina ono što je kapitalizam već uradio. Ili svet je ozbiljno narušen, ekološka ravnoteža. I zadatak čovečanstva, u stvari prvi zadatak čovečanstva, ono što Marks nije mogao da shvati ili nije želeo da shvati, posle uništenja kapitalizma zapravo je da se te posljedice stravične te destrukcije koje je sve intenzivnija, da se na neki način da se srede ili kako bih rekao, ne pada mi sad neki bolji izraz na pamet, i da se ponovo ta ekološka ravnoteža, da se te životinske vrste sačuvaju koje postoje još i tako dalje. To je znači nešto što se nameće čovečanstvu, to znači da nije čovjek taj koji postavlja sebi zadatak kao što je Marks to mislio. Dobro. Nije čovjek taj koji postavlja zadatke koje može da izvrši, već je zapravo kapitalizam taj koji postavlja čovjeku zadatke i to pre svega u egzistencijalnoj ravni. To znači u ravni očuvanja života na planeti. I mnogi ljudi ne shvataju zapravo da još 15, 20, možda 30 godina šanse čovečanstva da učini nešto ukoliko sruši kapitalizam i da spreči potpuno uništenje prirode. U protivnom, takvi će ekološki procesi da se odviju u budući, klimatski procesi i tako dalje, koji više neće moći da se kontrolišu, bit će irreverzibilni. I onda više nema smisla govoriti. Olivera, onda će nastati ludilo sveta. Jedna fašistička pomama, gdje će biti ubij koga god stikneš, jer nema budućnosti, znači samo je pitanje da li ćeš da živiš još 5, 10, 20, 30 godina. Strašne tendencije, znate, to je, ja sam u Sport, kapitalizam, destrukcija upotrebio jedan izraz, to je sindrom Titanic. Znači, brod tone, a muzika je sve jača. To se zapravo sada dešava i zbog toga je takav značaj tih javnih medija, odnosno zabavljačke industrije. Znači, brod tone, muzika je sve jača. I ti kapitalistički monstrumi koji su degenerisani ljudi, pazite, ili oni imaju decu, imaju uničiće. Znači, jedan čovjek koji razmišlja na normalan ljudski način, on mi rekao, čekaj bre, pa ja uništavam taj svet, čoveč. Šta mi vrede pare i ostalo i zlatne brave i kuće od 50 soba ili ne znam šta drugo, ako moja deca će sutra umreti, ako će moji unuči će da umru. Međutim, to su fanatici, znate. Oni misle će napraviti sebi neke posebne prostore, da će stvara se fama, da će putem nauke da se ide na neke nove svetove. Pa čovjek, ja ne znam kad to u budućnosti može da se desi da će čovjek svesti sebe recimo na nivou nekih čestica da bi mogao da pobedi tu brzinu svetlosti i da ide na neke druge planete. I gde će da ide čovječe? Pa ovo je naš dom, zemlja je naš dom. Nemamo mi drugi dom, niti ćemo ga imati. Oni pune glavu toj deci sa tim idiotskim filmovima, kao futuristički filmovi, sve se odvija po logici kapitalizma. Tamo imamo neke planete da eksploatišu neki brodovi. Pa to je strašno, čoveče. Pa koji idioti, to samo idioti mogu da rade. I da podmeštaju deci takve neke modele, pazite. Jer vi znate da u Americi preko 70% mladih veruje da postoje vanzemaljci i da će oni napasti zemlju. Ja sam pre nekoliko godina imao priliku da razgovaram sa našim dečkom iz Kane, došao pametan dečko, ok tip, ili ja suviše pričam. Ne. I mi sad razgovaramo, bili smo u društvu sa nekim mojim prijateljima
I taj dečko odjedanput kaže, 22 godine imao, kažem, pametno izgleda, pametan dečko i govori dobro naš jezik. I on kaže, ja sam bio otet i moja devojka od vanzemaljaca i bili smo mjesec dana na njihovom brodu. I sad to je kao trebalo da bude neki štos, ko sad ja sam došao i kao rekao, evo ljudi, ja sam sad razgovarao sa Marsovcima pa su vas pozdravili. Otprilike u tom štosu. Ja sam nastavio onako u šali, razgovaramo i on se naljutio pod crveno i kaže meni, vi ste, kaže, matori jarac. Kaže, vi ste matori jarac, kako možete vi meni da govorite, kaže, ja znam da sam bio otet, moja devojka i ja, kaže, mjesec dana smo mi bili na tom vacionskom njihovom brodu i kaže, oni su nam obrisali sve, posle toga bili. I sad on ali to pitanje, pa dobro, otkud znaš ako ste obrisali sve? Ne, ali, i sad kad smo sve to analizirali bili, ko što u srednjem veku ljudima, pošto su bili uglavnom hrišćanstvo dominiralo i druge religije, i ljudima su se priviđali đavoli, svuda je đavo bio prisutan. Sad pod uticajem te psihoze koje se stvara, te leteći tanjeri, ne znam, ti filmovi stalno se daju i tako dalje, ti mladi ljudi sa kompjuterima, oni žive u virtualnom svetu. I onda je lako u stvari da se izmanipuliše. Taj dečko je fantastičan primjer bio, da je jedan pametan momak, on je inteligentan dečko, ali zahvaljujući tom načinu života, toj otuđenosti društva i tako dalje, on je zamenio Olivera Svetog, pazite. On je bio ubeđen da je on bio otet čovječe, a to je suludo kad pomislite. Pazite da neko tvrdi da je bio otet. Koliko je Orwell, kako da kažem, realnost danas u Srbiji? Kad to kažem, imam velikog brata, sad idu i kao poznate ličnosti bit će tamo, pa ćemo se zabavljati. Pa on je u toj manipulaciji. Znate, Orwell on nije shvatio suštinu kapitalizma. On nije shvatio da je kapitalizam destruktivan poredak, znate. On se bavio tom tehničkom manipulativnom prirodom kapitalizma. Koliko je realnost danas? Pa danas je mnogo gore, mislim, ne može da se poredi uopšte. To su prosto priče za dečicu 1984. i tako dalje, životinjska farma. Orwell je bio jako dobar, on je bio kritičan i tako dalje, međutim, on nije u stvari usmerio protiv kapitalizma. To je jedna karikaturalna kritika kapitalizma, znate, moram tako da kažem. Ona govori samo o toj sferi manipulacije, ali potpuno zapostavlja ono što je suština, znate, da kapitalizam uništava život na planeti. I samim tim čovečanstvo. Mnogo je dramatičnije. A Duci, sad mi razgovaramo, neko nas sluša, neko prihvata, neko ne prihvata, a onda se prebati neke televizije, uživaju u Velikom bratu, svadbi, 48 sati, Udri brigu na veselje, muzičkih emisija, koliko imate latinskih serija. To je potpuno normalno. Normalno. I ljudi žive toliko jedno očajno stanje, da ljudima trebaju bekstva. Pa ja sam sebe uhvatim, slušajte, uhvatim da mi treba nešto što će samo, ne gledam takve stvari, ali recimo životinjski svet, bilo šta, sad, mislim, naravno to čovjek može na drugi način da gleda, ali ja znam da to radim zato što ne mogu više da izdržim, znate. Gledam tu decu koji se igraju, gledam te roditelje, šta će sa njima sutra da bude, znate. U onom filmu o atomskom uništenju, kad gledate ona žena se drži za žice ovako i vidite deca se igraju, znate, i odjedanput atomska bomba kreće i sve nestaje. Ja to vidim, znate. Jer sam ja patološki tip što vidim u stvari šta će se neminovno desiti ako se ljudi ne izbore protiv kapitalizma. Pa to je neminovno. Dobro. Vi ste rekli jednom, slušala sam vas da komunizam, ne znam, u Kini, i tu postoje jedan broj bogatih i jedan broj... Pa nije to komunizam, znate, to nema veze sa komunizmom. Da. Dakle, svet, čak i tamo gde Indija takođe, sad, Latinska Amerika ima neke svoje mehanizme, oni se polako oslobađaju, a sam shvatila da je to zapravo borba protiv kapitalizma je jedan pokret na nivou planete, na nivou sveta. Sa sveta da se prebacim na Srbiju, pošto smo vremenski ograničeni, želim nekoliko stvari vas pitam. Dakle, ne samo fatalistički šta će biti s nama, mislim, ali da s nama imaju neke ozbiljne, mislim, kombinacije. Vidim i po tome što Amerikanci uzimaju i naš Generalštab koji su srušili, kupuju, dakle, neki planovi na duže postoje kad smo mi u pitanju. Dakle, prosto šta raditi, šta će biti s nama, kako se odbraniti od vladavine neuma. I ovo za Generalštab bih vas zamolila. Olivera, intenzitet obračuna sa našim narodom. 5. oktobra šta se desilo? 5. oktobra naš narod je prestao u toj međunarodnoj ravni da postoji kao istorijski narod. Mi smo dobili status slugereskog naroda. I ono što radi dosovska vlast, oni u stvari ispiraju mozak našem narodu. Znači oni su sve prodali, gotovo sve. Prodaće zemlju, voz, tako dalje. Ono što je najvažnije u jednom narodu, to je slobodarska samosvest i ta tradicija slobodarska, duhovnost. To je dakle ono što sad oni rade. I zato daju te emisije, zato ti koncerti, zato sport i tako dalje. Sve tu stvari brisanje
duhovne svesti, slobodarske svesti, istorijskog dostojanstva. Znači, da mi prestanu da shvatamo sebe kao istorijski narod, nego samo da shvatamo sebe na nivou đubretarske radne snage, poluidiota koji su dobri samo da služe drugima. I zbog toga kad vi slušate te idiote od malograđana, znate, oni stalno pljuju po naše naroda i stalno kaže ko smo mi nismo ništa i tako dalje. Evo recimo oko moje zgrade. Ja sam krenuo sa nekim mojim ljudima iz ulaza, sredili smo cveće, sredili smo 28 jelki, breze, zelena ograda, orake, zasadili smo i tako dalje. Nikad se nije desilo, pazite, znam tačno ljudi koji su prolazili, ko su oni šta, to su oni što su lupali u šerpe, u lonce i tako dalje. Nikada se nije desilo, kad oni vide, sad su i drugi ulazi, pazite, napravili smo botaničku baštu, svaki ulaz je tu uradio. Evo skoro ove komšije iz Ignjatova Joba i tako dalje. Mislite da je neko od njih rekao, ej, ovo je srpski narod, pazite, vidite kako mi Srbi ume. Ne, to nikada te bitange neće da kažu. Nikada. Ali kad neko baci nešto, dešava se još uvek, mada sad to gotovo da i nema toga. Znate, ljudi se kultivišu postepeno, svuda je to ista priča. Kad bace nešto tako, kaže, vidi kakvi smo vi, vidi šta mi radimo. Znate, vidite koliko je to prljavo. To je upravo to. Znači, da mi kao srpski narod, znači, ne postojimo uopšte kao neki narod koji treba da se poštuje, odnosno mi sami ne treba sebe da poštujemo. Znači, mi smo najobičniji idioti koji zaslužujemo to što nam se dešava. A što je najgore, pravoslavna crkva isto to priča. Znači, ona kaže, onom ko se desi zlo, on je za to kriv, a ne onaj koji mu čini zlo. To je strašna logika, pazite, trpljen spašen. I kad se to napravi se jedno kolo do toga, pazite, vi vidite da se sistematski uništava čak i od onih institucija koja predstavlja tradicionalno srpski narod kao što je pravoslavna crkva. Znači, ubija se volja ljudi da se bore za slobodu. Protiv zla. Kao i organizam koji kada ne diše, on je mrtav, znate, kada mu krvotok ne radi. Tako isto sa čovekom, dokle god se ne bore za slobodu, on ne postoji. Odnosno, kad prestane da se bori za slobodu, on ne postoji više uopšte kao istorijski narod. I to je Njegoš u Dugovskom vijencu koji je slobodarska Biblija srpskog i svih malih naroda. To kad je rekao, neka bude što biti ne može. Pazite, to je najveća i najdramatičnija misao koja je istoriji izrečena. Da mali možda pobedi velikoga koji je nepravedan, koji je tiranin, ukoliko se bori za slobodu. I nije slučajno što Njegoš je izbačen, pazite, on je izbačen faktički iz istorije. A uskoro će ove bitange raznorazne Karađorđe da proglaše teroristom, evo već u cara Lazara, pa samo slušajte šta priča na zapad. Znači, car Lazar, Miloš Obilić, da, oni su svi teroristi. Znači, kad se ti boriš protiv imperijalnog poretka, da li je to turski, bilo koji drugi, ti si onda loš primer i zato je Milošević nastradao. On je sebi potpisao smrtnu presudu Olivera kad je doveo na Gazimestan 2 miliona ljudi. On je tada potpisao i da se time kazalo da se srpski narod nikad neće odreći svoju istoriju. Duci, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost ove emisije. Blok reklame i očekujemo ulazak našeg sledećeg gosta.